السلام عليكم، أنا لولي وأهلا بالعائلة لولي. فالنهاردة هنلعب شوت مونستر. فكرة اللعبة إن أنا لو كنت إنسان هقتل الوحوش بالأسلحة، لو كنت وحش هقتل البشر. فيلا قبل ما نبدأ متنسوش تحطوا لايك واشتراك عشان نستمر. يلا نبدأ. هش اللعبة مهنجة، فهتلاقوني وقف كده كل ثانيتين حرفيا. يا عم نشن عليه. اخد بتاعة الإخفاء، في بتاع كده بتاعة الإخفاء. ازيك يا عم، عامل ايه؟ نفسي اقتلك بس انت مقتول اساسا. ايه ده، وانا البشر الوحيد اللي انت قتلت كل الناس؟ لا، فضل حد معايا. انا هكسب، ده الوحيد اللي بقى. انا كسبت. هي انا كم اخد بتاعة الاخفاء. خد يا عم، انا كده. خد يلا. انت ماسك مضرب زي جريني ولا ايه؟ يسطا اهو هناك. فاضل 2 لسه، اهو. كسبت اخيرا. ايه المنظر ده؟ الوحش شكله وحش. ايه ده فيه كمان دور ممكن نلعبه. استنى واشاور اوريك. سرفايفل مود. طب انا العبه في جزء تاني بقى، عشان الجزء ده هنفضل نحاول نقتل في الوحوش. خلاص الجزء التاني بقى نبقى نلعب سرفايفل مود. هنشوف يعني بيتكلم عن ايه. جربته ولا مرة. يما انا اكتشفت جليتش، ممكن اطلع هنا كده، بس ده مش هيفيدني عشان كده مش هقدر. مش عارفة اطلع. خد. ايوه شاطر شاطر، اقتل معايا. قدامنا 5 لسه. يا عم امشي بقى. ايه ده؟ اهو هناك. تعالى نروح هنا. الو، هو هناك يا احمد. هناك اهو. هناك اهو. عبيطة اهبل. ايوه تسمع الكلام، شاطر. اضرب اضرب يا. انا اروح اقتله اسهل. ايوه شاطر، اخيرا شايفه. يلا يا انا يا هما بقى المرة دي. اكتر اكتر وحش بكرهه في اللعبة. لسه بقول يا انا يا انتو يعني. والله اوريك فين. هه يلا. سيف يا انا يا الوحوش بقى.
يما انت دخلت في وشي ليه كده فعلا؟ اهو التلاجة اهو هناك. شفت راح فين ده؟ مات التلاجة. لا مش مشكلة، ممكن تديني اكل؟ مش ينفع؟ ماشي. هش هش هش. في حد تاني؟ اهو القرش هناك. اهو البتاع ده مش عارفة اسمه. اه ده اسمه ايه ده؟ استنى، ده ايه؟ مش مشكلة بقى. فاضل 2. اخر دور اهو بقى. هه. معلش هما مش شايفين ازاي، مع ان انا مش اخدت بتاعة الاخفاء تقريبا. هو التاني راح فين؟ اهي بتاعة الاخفاء. كسبت، انا كسبت. لا خلاص بقى يا عم، احنا كده كسبنا كتير. اتمنى لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك واشتراك. يلا سلام.